Abolobolo na akogo nesi na emukaga arasare abuko dau ageunu ko Toro district ido ebeit aitolot anatari teso kere Apollo Kintonu agola nariko akogo festival Emmanuel Eduru ngese balebe I groupe nu edolitos akwatat anatari teso kere kesi iwadi kauna kanu abolobolo kana jake de districtan ito manauni lolo lego kitos I groupe nu akogo Nepetai wadi kaunas groupe ne dolta kwatat anatari teso kere Ngetakin akaisare aluni Amuria district e groupe wa rauno fusoditi nese pota ajaikin rasa kaisara lukanyangon keda kaisauni ane kosoroti regional museum potete ya Sakogo festival anwenya kakinite sa munebe mamikuri aka opoga kinosi kedanyo e inono kus mamikuri anenera koninga jeb ageone tabe Akogo festival obu imorki kiteso do mami to anebeta itukura na kesenera sakechenga jepe ikosete keche kososinei ewete akeche wore MTN Uganda apota anyu tubonebe Akogo festival erai a festival o ngarakit ai shana kene tonga about inono le teso so kwana apoto etojo kasi ai sponsoring a festival so kapot MTN Uganda ije ibuokeda Akogo festival mamera gearena ibuokeda Akogo adauna pakine Paul Minister na Einono ko Bukedia district Grace Akirol ngese barebe erai na arerenka ne jasi iteso kere anatari Uganda na rai epotokesi ai me down elosai shana kine teso ebe atupite inono ida anwatur na didi nara Einono elos ogolo tatwanare konye do kwani lolana eloside inona ikenda takanu ebunido teso da ai morkikin ai keuna ai morkikina ai morene amina nara orasite so bigota ai morkikina ngisabala rengebe erailo na medane Paul na domo teso kere aramak iche kese yala masi kanu aina petanuka Akogo festival akrono ilaga na lo e autosilu Akogo festival na beiti e kapakinasho kedaru justika ay unite ngomone mena be railoka mamanga burkire jali jala alo singa swami borolu be perhitu ngalo tiete kere rong bra juri kitse limoroda to wali sende kere betal no be preja kono rauno soditi akoto ngiri jinga kimbi boro ay napi kini atupite esimu keshele ya autoskesi be ay morkikina na e yauni Apollo toma o inono akapakira ngopona wa atotenare agomuni bikosete onapito se almost alumante la pale terra napa amunja yaram nara mambeto kwa nonga mukule ni bitan napa dumano ngasa munja yo so du ko nya do mona di pesuru na ga vega ko so dumana ara do ma ngana borda ni ata bi ni wa ni se ke bela to la kapa kina mna rama ni kusine ye ara Kanuka TV East, Rebecca Mungin, Koibuga, Soroti.